Dobar večer, poštovani gledatelji, u još jednom podcastu Bitno Neta. Naš večerašnji gost je voditelj zajednice Arka Miron Perić. Miron je dobrodošao. Hvala Ivo i hvala ti na pozivu. Drago mi da sam tu s tobom. Evo, Arka je zajednica osoba sa i bez intelektualnih poteškoća. Pa evo, zanima me kako si se ti uopće odlučio sudjelovati u aktivnostima Arke? Pa evo, moja priča sa Arkom počinje prije više od 10 godina skoro. Kad sam došao prvi put u kontakt nekako sa svojim prijateljima i konkretno sa odraslim osobama sa intelektualnim teškoćama. A to se dogodilo na jednoj duhovnoj obnovi gdje sam išao sa grupom svojih prijatelja iz Župe, zajedno sa jednim svećenikom prijateljem i između ostalih bila je tamo jedna osoba s teškoćama i par ljudi još iz Arke. I to je moj prvi nekako kontakt sa svojim prijateljem Zdravkom koji ima Downov sindrom. I nekako u tom periodu, kad sam imao 23-24 godine, tražio sam nekako poziv u svojem životu, evo, što da radim u životu, kako Bogu da odgovorim na njegov poziv i nekako mi je bila važna slika Isusa koji vapi iz križa, evo, žedan sam i htio sam pronaći tog Isusa koji je žedan u svom životu, u svojoj svakodnevnici. I tu žeđ Kristovu prepoznao sam u svojim prijateljima. Danas odraslim osobama sa teškoćama, kako oni evo žeđaju za iskrenim prijateljstvom i za prijateljstvom koje je trajno, koje nije kratkog vijeka, nego koje je trajno i prijateljstvo u kojem možeš računati jedan na drugog. I to mi se baš evo tad dogodilo i tad nisam bio svjestan toga toliko. Razmišljao sam, ne znam, o pozivu Isusovu kao, ne znam, da to treba biti u formatu nekog ili svećenika ili nešto, nekog, pod navodnicima, uzvešenik nekog poziva, dok nisam evo otkrio Božji prst u tome baš, da se Krist skriva u malenima i onima koji možda za oko nisu privlačni na prvu, ali kad se upustiš u taj prijateljski odnos, u to prijateljevanje, otkriješ tu baš veliku Božju prisutnost. I to se meni dogodilo. Evo. Tako da ubrzo nakon te duhovne obnove koja je bila krajem kolovoza 2012. u Belgiji, kad sam se vratio, uslijedio je poziv meni od mojih budućih prijatelja iz Arke na jednu posebnu nogometnu utakmicu. A za mene nogometna utakmica je bila jako važna jer sam cijeli život igrao nogomet i ozlijedio sam se u ključnim godinama 19. 20. Nisam mogao nastaviti svoj jer sam isto sanjao nekako da uspijem u nogometu, da postanem slavan, kao što mnogi klinci možda danas sanjaju, ali to nije bio Božji put. Tako da htio me da igram jednu drugačiju utakmicu i to sa svojom ekipom iz Arke. I mogu ti reći na toj utakmici da sam upoznao svoje prijatelje koji su mi danas prijatelji, Vladislav, Zdravko, Zlatko, evo, koji su me puno toga naučili i koji su na jedan specifičan način nekako pružili tu ruku prijateljstva prema meni. Kad sam čitao tvoje svjedočanstvo o tom dijelu, pročitao sam da nisi htio dodavati loptu. Tako je, da. Ladislav vidio na taj način izražavao neku simpatiju prema meni i dragost i tu želju da mi bude prijatelj. Pa mi je govorio cijelo vrijeme za vrijeme te utakmice, pa daj Miron, pa daj mi dodaj loptu, znaš, pa kako to igraš? I ja bi mu dodao, potrudio bi da mu dodam i on opet, pa kako to dodaješ Miron? Pa, ko te učio nogomet igrati? Tako da je to bilo meni baš znakovito i osjećao sam radost, neku i puninu u srcu. I to mi je bilo nekakav jako jasan znak. Tako da sam nastavio jednostavno, je to bilo prirodno, onda dolaziti na njihov poziv svaki tjedan na susrete, na vikend zajednice i pomagati ekipe gdje sam god mogao za vrijeme svojih studentskih dana i to je volontiranje potrajalo 3 godine dok nisam i odlučio da prihvatio poziv isto da počnem ovo raditi isto tamo i dan danas sam tu sretan i zadovoljan. Pretpostavljam da Arka također ima svoju duhovnu dimenziju. Kako se ona očitujete? Biste li nazvali svoj rad također nekim vrstom evangelizacije? Pa da, za mene ima jako snažnu duhovnu dimenziju i to je jedna od dimenzija Arke koje su prepoznate i koje su prisutne u svim zajednicama Arke. Uz tu duhovnu postoji ta isto dimenzija profesionalna. Često u različitim zemljama, pa i u Hrvatskoj, pružatelji smo socijalnih usluga prema odraslim osobama s teškoćama. Onda je tu snažna dimenzija odnosa, prijateljstva
uzajamnog odnosa među odraslih osoba sa i bez intelektualnih teškoća, gdje priznajemo da je Krist živo prisutan u toj svakodnevnici. I ono što je prekrasno, taj odnos je odnos koji mijenja. I to ne samo jednostrano, da mi sad dođemo tu i pomažemo osobama s teškoćama, što se i događa isto, ali se događa uzajamnost neka. Tako da nakon nekog vremena postanemo svjesni da se nama srce mijenja i da smo mi promijenjeni dubinski, da smo postali još više ljudi, još bolji ljudi kojima se širi srce za drugog i drugačijeg. Tako da evo snažna je ta dimenzija prisutna uzajamnih odnosa i četvrta dimenzija koja karakterizira Arku je baš to, svjedočenje i izlaženje prema van. Tako da je evo i moje danas večerašnje tu gostovanje dio te dimenzije izlaženja i mislim da je to jako snažna evangelizacija, jer po onome što čujemo od ljudi da im je to jako važno, pa ne trebamo čak ništa ni reći, nego samo da vide evo, to zajedništvo neko i često su mi znali ljudi reći da su se osjetili tako da im je nada vraćena nekako u život i da nije sve crno u životu, da ima tu svjetla i da treba biti samo fokusiran na to svjetlo. A to se događa u tom zajedništvu gdje je Bog prisutan. Što osjećaš da ljudi koji dolaze u Arku najviše traže od Arke? Dobro, pretpostavljam da ih dovedu možda roditelji ili skrbnici, ali kad oni dođu tamo, što osjećaš da je njihova najveća potreba? Pa mislim da je najveća potreba osoba sa periferije, s margine, kao što su osobe sa intelektualnim teškoćama, ali isto tako druge skupine koje su marginalizirane, je baš to mjesto, da imaju mjesto pripadanja. Odnosno mjesto gdje će biti prihvaćeni baš takvi kakvi jesu i ljubljeni baš takvi kakvi jesu. I gdje će se čuti njihova potreba i njihove želje i odgovoriti na to. Odgovoriti koliko se može i mislim da je to, jer jako malo treba za jednu dubinsku radost i sreću. To je baš ta ljubav i prisustvo, ta trajnost, odnosno prijateljstvo. Koliko njima treba, recimo, kad neko dođe prvi put u Arku, pretpostavljam da se možda upravo zbog toga, ako nisu uveli neku zajednicu, da im možda nije lagano se na početku otvoriti. Koliko sad nekome treba da bi se opustio i činio dio tog zajedništva? Pa ovisi sad od osobe do osobe, kao što smo, svi smo različiti, svi imamo drugačije potrebe i tako isto faze prilagodbe. Tako da neko može trajati mjesec dana, 3 mjeseca. Tako ono što pokušamo uvijek nekako uzajamno to raditi sve, pa stvori takav nekakav proces prilagodbe gdje će osoba s teškoćama koja nam dođe imati prostora da kaže da joj se nešto sviđa ili ne sviđa i da na kraju tog procesa da donese odluku da želi biti u zajednici, da želi ući u zajednicu. Ne želimo i ne volimo da nikoga nekako prisiljavati, odnosno bez njegove jasne odluke, koliko on može odluku donijeti da sudjeluje u zajednici. A isto tako ostavljamo prostora zajednici, ostalo je našu ekipu, da isto donese odluku i da izrazi tu želju. Na primjer, Ivo, mi te želimo primiti, dođi, budi nam prijatelj. Imamo sad iskustvo nekog zajedništva, zajedničkog rada i druženja i odlučili smo da je super i da dobrodošli nam u zajednicu. No? Znači zajednica isto tako odlučuje da li neko primi. Da, uzajamnost, to je važno. Ima neki službeni čin primanja ili jednostavno? Pa ima, imamo službeni čin koji je mali znak formalnosti. Volimo reći za našu zajednicu da je naša zajednica kao neki mali most preko Save koji spaja dvije obale koje se inače ne bi možda susrele i da taj most čine svi ljudi koji su u zajednici nekako, kao neke te cigle koje izgrađuju taj most i da je svaka cigla važna u tome. I onda simbolično novu osobu koja nam dođe, pa čak ne mora biti član zajednice dugoročno, ali koja dođe kao prijatelj, posjetitelj, to, da formalno, prijeđe preko tog mosta. I da na jednoj strani kaže iz koje pozadine je došla, zašto je došla, želimo upoznati je, da kaže nešto o sebi, što voli, što radi, s kim živi, gdje živi. I onda da simbolično pređe taj most i da kaže nam što je privuklo to da je danas nama tu u zajednici. Koje su aktivnosti koje se provode u Arci? Dobro, znamo da ovaj sajam rabljenih stvari koje prodajete i pretpostavljam da je ova tvoja majica Marka također jedan od vaših brendova, ali čime se još bavite u Arci?
Pa evo, što se tiče tih konkretnih stvari, koje opipljivi možda proizvodimo, evo, ne znam, počeli smo izrađivati seriju nekako tog brenda naše Marka, različitih majica, rokovnika, onda imamo tu unikatne radove naše ekipe, različitih ogrlica, nakita, naruknica, naušnica. Imamo jedan isto zanimljiv proizvod, je kasica prasica koja ekipa naša kašira. To je jako zanimljivo ljudima isto. Evo, imamo našu slikovnicu, priču u Vedranu, koja govori o istinitoj priči o jednom našu članu, koju je ispričala njegova majka, a jedna naša volonterka, odnosno asistenca, ilustrirala. Tako da je to slikovnica s kojom koju koristimo kao alat za susretanje djece u osnovnim školama, u 3. i 4. razredima, tako da nekako želimo da djeci isto priliku da upozna našu ekipu i da zajedno razmišljaju ovo. I da zajedno se uče o toleranciji i prihvaćanju drugih drugačijih i da na druge gledaju kao na neko bogatstvo i priliku za obogaćivanje, ne za prijetnju neku i strah. Kakav je odnos sa roditeljima onih koji dovode svoju djecu ili skrbnika, koji dovode ljude za koji brinu u Arku? Kakve imate povratne informacije od njih? Koliko Arka utječe na njihove živote? Pa imamo jako lijepe i iskustvo naših roditelja da su jako sretni i zadovoljni, da su njihovi sinovi i kćeri tu u zajednici, jer baš prepoznaju to. Ne znam, posjećam se jednog roditelja, on je rekao da prepoznaje baš Arku kao mjesto jednog pripadanja i ljubavi. Da nije vidio nigdje da susreo takvu želju za davanje ljubavi, odnosno u toj brizi za njihovu djecu. Tako da to roditelji osjete i ono što je lijepo, kad ekipa dođe kod nas, ostaju dugoročno. To nije nekakav kratkotrajni projekt, nego dugoročno. Već skoro 15 godina smo tu u Zagrebu i ima ekipe koja je od početka i koja je ostala cijelo vrijeme. Tako da to su, mislim, znakovi jako dobri. I ono što bih htio zahvaliti isto roditeljima na jako lijepoj suradnji, na jako lijepom iskrenom odnosu. I to je ono što je važno, jer ne mislimo da mi možemo sami nešto sve riješiti daleko od toga, nego baš to zajedništvo. I da zajedno promišljamo o našim prijateljima, gdje i kako i na koji način im je najbolje pomoći i pružiti podršku, kako bi oni još više zasijali u našem društvu i doprinijeli s tim svojim nevjerojatnim darom, spontanosti, otvorenosti prema drugome i drugačijem. I to je meni živo evanđelje koje mijenja svijet oko nas. Da, sjećam se da si jednom govorio o nekoj teoriji da je možda Lazar bio osoba s intelektualnim poteškoćama. To mi je jako zanimljivo. Ne znam gdje si to pročitao ili čuo. Pa ne znam, sad ne sjećam se konkretno izvora, ali da, to mi je bilo zanimljivo baš i razmatrati tu temu, jer često, ne znam, u židovskoj kulturi, ne znam, kuću su nazivali, ne znam, Šimunova kuća ili kuća od muške neke osobe druge. Dok zanimljivo, kod Lazara ne nazivaju Lazarovu kuću, nego Marte i Marije, njihovi sestara. Tako da je tu nekakvi znaci su tu da je Lazar bio poseban isto na neki način. I ta neka simbolika, to da je Isusu bio jako drag. Pa mi je ono i smiješno isto. Ko bi umro za prijatelja 2 puta, znaš, treba uskrisnuti. Tako da, evo, to mi je ono... Da, zanimljivo. Da, tako da je zanimljiva meni teza i vjerujem da je sigurno, gledajući Isusa i poznavajući ga iz Svetog pisma, mislim da je imao prijatelje sa teškoćama, da. Da ima smisla, da, stvarno, malo kad razmisliš, stvarno ima smisla. Dobro, možeš nam neki primjer, možda neke osobe koja je došla u Arku, koje se možda bilo teže otvoriti, pa koja je, ajmo reći, imala jedan zanimljiv put kroz Arku. Mislim da je tako ljudima nekako najbliže to približiti. Da. Pa imam jednu zanimljivu curu koja je došla nam u zajednicu, završila je, ne znam, osnovnu, srednju školu po prilagođenom programu i tako dalje, ali nije imala mjesta u nekakvog pripadanja i nam je jedan put na susretu, koji imamo svaki tjedan susret zajednice, gdje se okupimo zajedno, inače je sramežljiva jako, ali taj trenutak se usudila baš, ohrabrila se i htjela nam je svima nešto reći. I ono što je rekla, mene je baš duboko dirnulo, rekla je
to se dogodilo 2 godine nakon što je već bila u zajednici. Rekla je da je došla u zajednicu kao djevojka, a danas se tu među nama osjeća kao žena. Baš evo, zbog toga, te ljubavi koje je primila te 2 godine i razine poštovanja s kojim se odnose svi prema njoj. Evo, tako da mi je to evo, nešto duboko da se događaju te promjene u srcu. To da, ili od ljudi koji, ne znam, često sam znao čut ružne glasine nekako u svojim prijateljima je to da su oni neki koji ništa ne mogu. Koji ništa ne mogu. A to nije istina, nego svaka osoba ima baš zadat nešto. Tako da spomenuo svog prijatelja Ladislava, koji mi je govorio to, ne znam, to što smo spominjali na nogometu, Miron, zašto meni ne dodaš, znaš, kako to igraš? Da je Ladislav jedan prijatelj koji ima savršen dar davanja komplimenata. Pogotovo ženama, ali nekad i muški dobiju kompliment. I tako slobodno. Ima lijepo dar isto molitve i izreći blagoslov spontano drugima, što baš ohrabri ljude. I to su meni jasni znaci nekako da je svaka osoba ima što zadati. Samo treba biti tu prisutan i otkriti to. I to mi je ovo čudo. Evo. I o tome govori drugima. To mi je jedan lijepi znak. I meni isto jedna situacija sa Ladislavom koja mi je značajna je to jednog dana iznenada me pitao Mirone, da ti računaš na mene? Da. Ja se stanem, pa nije me niko nikad pitao, znaš, nijedan prijatelj nije me pitao, znaš, jel ti računaš na mene? Ja nakon kratkog razmišljanja okrenem se prema Ladislavu i kažem, Laci, da, ja računam na tebe. A on kaže, koji stava sa radošću na licu, kaže, Mirone, ti možeš uvijek računat na mene. Tako to, i to mi je nekako baš ohrabrujuće i mali znaci nade koji baš tješe i kod duh svijeti po malim skrovitim putevima dolazi u ljudska srca. Znači, čini mi se da je baš to jedan važan element strpljenja koji smo kao da smo ga danas izgubili, zbog kojeg možda se takve osobe teže uklapaju. Jednostavno je potrebno strpljenje, potrebno je vrijeme za upoznat se s njima i učiniti ih dijelom zajednice. A meni se čini kao da niko danas više nema vremena za tako što. Pa je, da, to je jedna današnja kultura da smo prezaposleni, da nemamo vremena za odnose, za prijateljstva. A baš nasuprot tu se nalazi život, evo nekako u tom prijateljstvu i to meni je Arka kao neka gozba na koju Isus poziva. Ne znam, ako znaš dio iz Evanđelja, kad radiš gozbu, znaš jako dobru gozbu, nemoj zvati svojih prijatelja, bogati susjeda, nego zovi slabe, nemoćne, sakate, hrome i blago tebi budeš to činio. Da. I to vidim u Arku kao jednu prekrasnu gozbu i ja sam nekako u srcu nekako želio to ispuniti, to mi je nekako bilo jako blisko, taj dio Evanđelja. I čak sam i maštao, ne znam kako bi ja to sad ispunio, možda organizirao catering, ručak u pučkoj kuhinji za beskućnike i da riješim to. Ali ne, Bog imao drugačiji plan za mene i tek sam poslije otkrio da je Bog tu gozbu želio mi dati svaki dan da imam. I sad imam svaki dan da sa ekipom sjednem za stol, imamo gablic, najčešće ujutro oko 10 sati i da onda zajedno sa ekipom sjednemo za stol i da smo svi u istoj ravnini. Nisam ja voditelj, nego svi smo prijatelji. I svi možemo reći što god hoćemo jednim drugima. I razgovarati lijepo. I to je prekrasno. I tu ako si prisutan, pustiš sve sa strane, ove sve brige koje nosiš, teškoće iz prošlosti koje te čekaju u budućnosti. Budeš sad prisutan, baš onako osjetiš taj lahor Duha Svetoga i prisustvo tom jednostavnim gestama. Prijateljstva, zajedništva, osmijeha, ispijanju kave. Tako da, meni to nešto što je neprocjenjivo. Uživanje u tim svakodnevnim stvarima. Je li vam se možda nekad dogodilo da se neka osoba nije mogla uklopiti? Kako onda to uopće iskomunicirati? Pa je, da, bilo je takvih situacija ili češće se događa da mi unaprijed već vidimo da ne možemo pružiti podršku osobama. I nažalost moramo reći ne. I često razlozi tome su ili prostorni ili u kapacitetu s ljudima. Tako da, ali evo, želimo nekako i odgovoriti na te potrebe. Tako da smo pokrenuli isto kampanju našu za izgradnju dnevnog centra
prije par mjeseci, tako da ona je još u tijeku i još gledamo, evo, tražimo zemljište i pozivamo ljude nekako da nas podrže u tom pogledu i da nam pomognu, jer imamo ideju kako dobro utrošiti, evo, 1, 2 eura, jako kvalitetno i promijeniti, evo, imati utjecaj na stotine života, uključujući odrasle osobe s teškoćama, njihove roditelje, volontere, lokalnu zajednicu, župu, crkvu, tako da, evo, i mislim da jako puno ljudi čeka, evo, takve prilike i puno nam je srce nekako toga i vjerujemo da će se kad tad to dogoditi uskoro. Da, slažem se da bi to bio izvrsno utrošen novac. Bitan dio Arke, pretpostavljam, čine i vaši volonteri koji dolaze tamo. Kako to izgleda, kako se oni uklapaju i budući da je to ipak rad s osobama s poteškoćama, da li je potrebno nekakvo predznanje da bi se moglo sudjelovati u Arci, kako to izgleda? Pa da, ja vjerujem da ne bi mogli provoditi naše aktivnosti ili većinu aktivnosti koje provodimo bez naših volontera, tako da su ključni. I imamo uz vanjske volontere neke koji nam dolaze na nekoj tjednoj, mjesečnoj razini. Imamo isto tako volontere primamo koji su 1 godinu, obvežu se da će biti u našim aktivnostima, pa čak i žive u našim kućama, sudjeluju u svakodnevnom životu, onda s obzirom na njihove sposobnosti, talente uključeni su. Tako da, a što se tiče ove pratnje nekako i podrške direktne osobom, tu mi damo cjelokupnu formaciju i pratimo, odnosno imamo stručnjake svih područja koji sudjeluju u tome, od socijalnog radnika do rehabilitatora, do ljudi sa puno iskustva, koji ih nekako uvedu u sve situacije i pomognu im nekako da i taj prvi korak, odnosno najčešće što je normalno, ljudi imaju strah nekako da kako trebam reagirati, hoću li povrijediti osobu, hoću li ovo. Tako da tu smo nekako imamo tu pratnju osiguranu i zato se volonteri ne moraju brinuti, nego evo, prepusti se tome i dopusti sebi da budu u prijateljstvu sa našom ekipom. Jel smatraš da je to također neki oblik kao poziva? Da li može bilo tko doći volontirati ili bi stvarno osoba trebala osjećati poziv? Zato kako je tvoje dosadašnje iskustvo? Pa ne znam, evo, pa ima ljudi koji su to osjetili kao poziv i većina, ne znam, ljudi koji rade tu kod nas trenutno su bili volonteri koji su bili privučeni evo, kroz taj oblik i možemo reći da je to poziv normalno. Tako da ima, da. Mislim da ono što znamo reći da u Arci ostajemo ne zbog, ne znam, materijalne situacije dobre ili nečega, financijskih razloga ili nešto, nego baš zbog prijateljstva toga sa ekipom našom. I to je jedini razlog evo, zašto bi nekako ostali i tu prepoznavati Isusa koji je živ. Tako da imamo smislu iskustva kad vidimo da neko nema tu nekako interes, želju, nego je možda više on je potreban da riješi, ne znam, svoju usamljenost, što isto u redu, tako da nekad možemo pomoći i onda primimo isto tako osobe gdje mi njima više koristimo nego nama, ali isto nekad znamo reći da ne možemo jer smo ograničeni, tako da ima različitih situacija što smo iskusili. Gledajući društvenu razinu, posebno u nekim zapadnim zemljama, postoji stvarno taj vrlo, vrlo loš trend da prenatalnom dijagnostikom utvrđuju je li doktori da li će neko dijete možda imati intelektualnih poteškoća, pa su neke zemlje, čini mi se Danska, Island, praktički su došle da se 100% djece sa Downovim sindromom abortira. Mnogim zemljama su vjerojatno također visoki postoci. Što misliš da je razlog? Zašto se to događa tako u današnjem društvu da se te ljude na taj način praktički pokušava izbrisati na neki način s lica zemlje? Pa mislim baš da je to problem, to je da ne vidimo neku vrijednost u našim prijateljima i to je ono što je tužno i žalosno jer ono što mogu posvjedočiti da jedan, ne znam, Zdravko ili jedan moj prijatelj Nenad koji mi je bio kum na svadbi, da bi bio jako siromašan, evo, da nemam prijateljstvo njihovo. Tako da svakako sam nekako protiv takvih načina prekidanja života, jer to su moji prijatelji. A što radimo s prijateljima? Branimo ih, čuvamo ih, pazimo. Meni moj kum Nenad, koji ima sad 60 godina će blizu, on meni zna sad reći
kaže Miron, sad sam ja tvoj kum, ovako me potapša po ramenu, sad ja tebe čuvam. Imaš dosta zaštitnika. Da, imam dosta zaštitnika. I to je prekrasno, da. I to ne bi mijenjao za ništa, da. I prije 3 godine sam ušao u brak sa svojom prekrasnom ženom Ivom i kad sam razmišljao nekako ko će mi biti kum i pao mi na pamet Nenad i njegova mama pokojna me pitala pa zašto baš Nenada, pa ili imaš nekog drugog koji je sposobniji, bogatiji, znaš, koji ti može... Pa ja sam onda malo razmišljao i rekao sam, gledaj, draga gospođo Anđela, kažem da sam našao ikoga bogatijeg i boljeg od Nenada, pitao bi ga da mi bude kum. Ali nisam našao, tako da sam pitao Nenada. Tako da mislim da je to, evo, jako velika vrijednost ima takve prijatelje. Jer jako sam puno naučio i promijenio svoje srce i postao bolji čovjek. I ono što me uče baš to, evo, biti prisutan sad ovdje. Što oni sami kažu, da li se nekad požale njihovom života u našem hrvatskom društvu, s kakvim preprekama se susreću? Da li se nekad požale, danas mi je netko rekao nešto ružno ili danas nisam, ne znam, mogao nešto obaviti zato što stvari nisu bile prilagođene meni ili tomu slično? Da li se požale nekad? Pa rijetko kad, ali znaju reći nekad, tako da... Da, ali biti pokušavamo nekako im prevenirati sve poteškoće koje primjećujemo, tako da... Ali i učimo i da kažu, da izraze ono što im je teško, što im je prepreka i s čim se ne slažu. Tako da, onaj koji je malo verbalniji više, može to iskomunicirati, a onaj koji nije, na svoj način nekako, na svoj jezik. Onda vi nekako kroz njih saznajete što bi se... Da. A što je s crkvom? Papa Franjo često naglašava tu važnost, da naše crkvene, pogotovo župne zajednice, budu otvorene za sve. Sad, jako je lijepo što je to, pa to ajmo reći u duhu crkve je ta arka djeluje. Što je sa ostatkom crkve? Da li su oni dovoljno prihvaćeni? Kako se tebi čini? Pa ne znam, ono što vidim u našem društvu i sad u zadnjih par godina, da se događaju neki pomaci, tako da ima više interesa i želje nekako da se pomaknu točke sa mjesta. Tako da, evo, mislim da ima pozitivnih pomaka, ali mislim da trebamo još više, evo. Da nije to, jer što se susrećem često s tim da, ok, doćemo, pomoćemo jedan dan i to je to. Mi smo tebe riješili. Ali to nije prijateljstvo. To nije zajedništvo. To nije odnos. Jer vjerujem da je treba biti, da nam siromasi treba biti nekako u srcu crkve. I baš tražiti, graditi iskreno zajedništvo s njima. I to nam fali, evo. I mislim da od tu dolazi jako puno isto i dobra, onda može doći i blagoslova. Ali treba to prepoznati, evo. Tako da i mi trebamo vjernici na to ukazivati i svjedočiti to i svećenici naši, i biskupi. Ali mislim da je to proces, ali da se događaju promjene, da. Evo, događaju se neke, toga smo svjedoci. Je li to dostatno? Nije još. Ali nadamo se da će biti. I tu vidim zajednicu Arka kao nekakav isto doprinos, odnosno malo neko svjetlo koje može pomoći u ispravljanju te nepravde da su nam ekipa, da nam je na rubu nekako. Da, to se meni sviđa kod Arke, zapravo, koliko sam shvatio, vi svoj rad ne shvaćate prvenstveno kao neki socijalni rad, kao da pomažete ugroženim skupinama, nego da jednostavno stvarate zajedništvo s njime, što bi zapravo i trebao biti ideal za sve nas. Pa da, to nam je u srcu nekako. Znači, mi imamo aktivnosti koje provodimo i sve što radimo, naše zadatke, ali ono što je najvažnije je taj život. Čuvati taj život. I da nam je važno, evo, kako se ti osjećaš, što ti je potrebno, i da je to na prvom mjestu da je čovjek. I da sve ovo što radimo, da ide u tom smjeru da podupire život. Jer ako nešto radimo ili ako dobijamo novac za nešto, zarađujemo, ako to ne podupire život, nema smisla. Tako da novac treba dolaziti i teći sa strane i podupirati život. Tako da to treba biti nekako, to si posvijest i da nam to bude u fokusu. Znači život i odnosi, prijateljski odnosi. To ne znači da nećemo imati sukoba, konflikata, nerazumijevanja, nego je važno da to i kad se dogodi, da imamo želju da to rješavamo, da ulazimo kroz to i da se mijenjamo. I da mi rastemo, svaki pojedinac u tom odnosu, ali da stvaramo tu život. Jer kroz tu dinamiku, evo,
nekako i Bog dolazi, prisutan je i mi rastemo u svetosti. Da, meni se čini da nam ono što je stvarno potrebno opet vraćati se crkvi kao nekoj zajednici obitelji. Jer osobe koje imaju obitelj, ne znam, osobu s Downovim sindromom, oni je čine ipak, koliko ja vidim, dosta dobro članom obitelji. Ali opet kad imamo nekoga u crkvi koji ima takav problem, opet nekako ga držimo malo na periferiji, jer ipak koliko god mi govorili crkva je obitelj, a obično ju tako ne doživljavamo. Ne? Da. Baš mi se čini da taj duh zajedništva i obitelji u crkvi treba više porasti možda upravo kroz ovakve aktivnosti. Pa je, da, slažem se s tim da trebamo biti još zauzetniji, odnosno zainteresirani jedni za druge. Evo. Da ne štedimo našu braću i sestru sa iskrenom ljubavlju i prijateljstvom. Osnivač zajednice Arka, Jean Vanier, koji je preminuo prije nekoliko godina, praktički je preminuo na glasu svetosti. Nažalost, godinu, dvije nakon toga došli su glasovi, to jest provedena je analiza. Sama Arka je provela to istraživanje koje je pokazalo da je čovjek počinio više različitih seksualnih zlostavljanja. Koliko je to utjecalo na vas u Arci? Pa evo što se tiče nas u Hrvatskoj, mi nismo nekako bili previše u kontaktu, odnosno pod utjecajem Jean Vanija, iako je on tu gostovao, ne znam, u Zagreb, ali nismo toliko članovi naši, možda par osoba je bila nekako u kontaktu preko nekih, ne znam, prijašnjih duhovnih obnova, ali pretežito nismo. I u hrvatskom društvu nije toliko poznat Jean Vanier, koliko je, ne znam, u zapadnim možda nekim zemljama. Ali ono što se dogodilo nama, bili smo jako šokirani. Ne znam, ja osobno možda bio sam šokiran i jako ljut na to što se dogodilo. I osjećao sam se iznevjereno i žalosno. I to mi je važno bilo izreći sve i što je Međunarodna Arka osigurala prostor nekako da se to kaže. Baš zato jer od jedne osobe od koje očekuješ da će biti podrška nekako u svemu i nekako si doživio nekako izdaju, odnosno da nije podržava u tom smislu. Da. Tako da evo, to je ono, emocije su bile ljutnje, ali opet mislimo da je Bog veći i nama razlog nekako zašto smo u Arci nije Jean Vanier nego Isus u prvom redu i većina naše ekipe koja je u Arci, koji su kao volonteri, odnosno asistenti, su tu zbog Isusa, odnosno poziva. Tako da, ali bilo je teško jako. Ali smo shvatili nekako da su ljudi i da Bog može preko tako grešnih ljudi koji mogu učiniti takve zločine, takvo zlo. Samo da podsjetimo, odnosno rezultati te istrage koje je provela Arka trajala je negdje 2-3 godine i bila je sve obuhvatna, opsežna i tu se nije samo Žana analiziralo, nego isto tako njegove odnose sa, ne znam, ima tu jedan svećenik Dominikanac, Per Toma, koji je u to bio uključen, koji je bio njegov duhovni učitelj. I tako da otkrilo se da je bila ta neka skupina oko tog svećenika u kojoj je bio i Žan isto uključen. Tako da koji su ušli u neki lažni seksualni misticizam. Tako da i taj dio seksualnosti odnosno nisu integrirali u sebe i odnosno slijedili tu neku varku, laž. I nažalost ono što se utvrdilo do 2000. da je Žan imao zbog te svoje uloge, odnosno nadmoćne uloge kao nekog duhovne figure koja je imala moć nad ljudima koji su dolazili na razgovore, da je utvrdilo se negdje, mislim da je 6 žena do 2000. Da je bilo tako uključeno, odnosno da je bilo nekako seksualnih iskustava tijekom tog duhovnog praćenja. Tako da, evo, to je zlo. Ono što je potvrdila isto tako ta istraga je da nisu bile uključene osobe sa intelektualnim teškoćama, da to oni nisu pronašli nikakve dokaze, nikakve glasine. Tako da tu se radi znači o odraslim ženama, punoljetnim
Ali evo, to je stvarno za nas bio šok i žao nam evo nekako što dogodilo. I mislimo da je to za nas poticaj, opomena baš to, evo, da još više danas brinemo jedni od drugima, da još više nekako osiguramo tu zaštitu dobrobiti svake osobe, uključujući od osoba s teškoćama do volontera, asistenata, prijatelja zajednice i svih ostalih uključenih. Drago mi je da je sad isto crkva prevela jedan priručnik, rane zlostavljanja, gdje su konkretno upute što i kako raditi. Tako da mislim da trebamo raditi još više na toj prevenciji i razgovor o tome. I mislim da je još jedan veliki problem ono što je, jer to je isto jedan dio Međunarodne arke nosi ljutnju prema crkvi u Francuskoj jer je dopustila svećeniku da tako nešto radi, iako je bila u jednom periodu oduzela službu pa vratila ponovo. Tako da evo to. Tako da mislim da ono što je pred nama i ta važnost evo, da crkva još više radi i da pomogne, uključujući laicima, ali isto tako svećenicima, biskupima, tu jasnoću oko seksualnosti. Jer to je seksualnost često tema i tema kojom se niko ne želi baviti, niko ne želi pričati o tome, svi imaju nekakve teškoće, rane na tom području, tako da, ali mislim da imamo super alate, kao što je teologija tijela, koja može unijeti svjetlo i jasnoću. Tako da i govoriti o toj istini je ja mislim jako važno. Da. I da to tek sad treba doći i još više nekako raditi na toj prevenciji i posvješćivanju toga svim ljudima. Da, mislim, to što se saznalo oko Jean Vanniera je na neki način bio svima nama šok, pogotovo jer čovjek treba odgovoriti na pitanje kako je čovjek koji je toliko bio grešan uspio napraviti nešto tako dobro kao što je Arka. Jednostavno, logički gledano je to izuzetno teško doći do tog zaključka. Da. Pa da, to je šok. Evo, nama je to bio šok, ali opet, ono, ne znam koliko ima Jean ljudi oko sebe koji su mu mogli iskreno reći nešto i tako da, ono, ovi ljudi koje ja poznajem, možda koji su bili u kontaktu sa Jeanom, bili su na nekoj distanci, koji nisu imali uvid u taj dio njegovog života, iako prema van je imao sve na prvi pogled dobro i lijepo. I to je evo, ta nekakva otajstvo života, nemam pojma. Kako može u istom čovjeku biti toliko dobra, jer ne znam, Arka utječe na desetke tisuća osoba u svijetu, pozitivno. Da. Desetke tisuća života je promijenjeno zbog tog čina. Tako da, ali mislim da Bog na čudesne načine opet uspijeva izvući dobro, iako smo mi u naravi, pale naravi, odnosno skloni grijehu i zlu, da uspijeva ipak izvući dobro. Tako da nama nekako ono što preostaje da razaberemo ono što je dobro i to ovo izvješće koje je napisano na preko 900 stranica gdje su bili uključeni stručnjaci različitih profila i to prestižni iz Francuske, od teologa do psihijatara, psihologa, sociologa, koji su na zanimljiv način objasnili lik, karakter, sve osobe Jean Vanniera da može biti na pomoć i na korist. I mislim da bi moglo biti jako dobar alat za današnju crkvu, baš da se vide i prepoznaju obrasci ponašanja koji nisu dobri. Tako da mislim da je jako vrijedan možda alat to istraživanje. A nama je nekako poziv da uzmemo to što je dobro i da iskoristimo, dalje nastavimo. Jer to nije djelo Jeana, nego vjerujemo da je to Duh Sveti koji dobro radi. I svi u vas koji tu djeluju. Jedan od dobrih plodova Arke također nedavno objavljena knjiga Mateja Lovrića. Ta knjiga je zapravo zbirka njegovih misli koje je ranije pisao, često i također i dijelio na Facebooku. Kako su ljudi reagirali na knjigu? Pa evo super, ono što smo čuli, što sam čuo od Mateja i ostalih, nekako da je jako lijepo, jako puno primjeraka je prodano već. I to je zbirka kratkih priča iz Matejeva života i njegovog iskustva. Ne samo Arke, nego i njegovog
iskustva i prije Arke i za vrijeme Arke sa drugim osobama. Tako da jedna lijepa zbirka, nadahnjujuća, mislim, i da može vratiti ljudima nadu i život. Evo, tako da preporučam da njegovu knjigu i mislim da bi mogla biti od koristi mnogima. Evo, možda za kraj da rekao si, govoreći o planovima za Arku, da planirate napraviti taj neki novi centar s više prostora, s više mogućnosti, da li planirate možda krenuti s radom možda u nekim drugim gradovima. Rekao si da radi praktički već sad 9 ljudi za Arku, što je uistinu lijep broj. Pa eto, kakvi su vam planovi za budućnost? Pa imamo puno planova, sanjamo dosta i pokušavamo te snove ostvariti kad dođe vrijeme. Tako da, sad što je pred nama, nekako pokrenuli smo tu kampanju za prikupljanje sredstava za izgradnju dnevnog centra i isto tako u planu nam izgraditi jednu kuću zajedničku gdje će ekipa naša kojima je potrebno mjesto za samostalno življenje, jer ono što se susrećemo u svakodnevnici nekako da je, i što je najveća nekako bol roditelja naših, što će biti s mojim djetetom kad ja odem, kad ja ne budem više mogla skrbiti o svom sinu ili kćeri. I tu želimo nekako odgovoriti. I tu imamo par osoba već koji su spremne za tako nešto, koji su izrazile jasno želju da bi želile živjeti u Arci i koje nekako čak i čekaju kad će se to dogoditi nestrpljivo. Pa evo, želili bi na to odgovoriti s ovim dnevnim centrom i kućom za život. Tako da, evo, pozivam sve ljude dobre volje da nam pomognu. Sve informacije mogu pronaći na našoj web stranici www.korablja-arka.hr i tamo se sve nalazi na koji nam se način može pomoći. I evo, tražimo isto zemljište u ovom dijelu, istočnom dijelu grada Zagreba, blizu tramvajske zone. Tako da, evo, vjerujemo da će Duh Sveti nekog nadahnuti da otvori svoje srce i učini jako puno dobra kroz Arku koja, evo, može i koja želi utjecati na mnoge ljude. Trenutno vas mogu naći na kojoj adresi? Sad smo trenutno u Donjoj Dubravi. Adresa je Kanarinska ulica broj 4. Tako da imamo još par lokacija tamo, ali ovo je glavna u biti gdje će nas najprije naći. Evo, Mirone, želim tebi i cijeloj Arci puno sreće u radu. Hvala ti, Ivo. Hvala i vama, poštovani gledatelji, što ste pratili još jedan podcast Bitno.neta. Budite s nama i za 2 tjedna kada će vaš domaćin biti Anto Mikić. Do tada srdačan pozdrav.